Salama sitamu malik paiman sidup pakaboro, sitamu ki sule ulen duit renungan harian toraya Allah Senin tanggal 10 Misa bulan 10 Misa tahun 2024. Ta mane urangi sia unannung kada maserona pengwatua mai komita mas sambayang. O ambek mamaselan kada tuan suruga sakka indek kada maseromi la disauran lan attu yate. Ia mo kada la umpama toto kapatonganan ki mengkau la sia makranuanan mati kalemi. Lan sangan napong Yesu ki mas sambayang. Amin. Bungana surakna Rasul Paulus lako Timotius pasal 5 angka kasera saya lako 10 Diona baine balu na la bilangan makamaya lan kombongan. Da na di patama surat tu baine balu ketae pinaganna annan pulona taunna dadinna. Sia ketae na misa bangaritu muanena. Sia yatu kalelianna diona penggauran melo belanna ungkari tutui anakna sia ungkari manni tolendu. Sia umbase lentekna to masallo sia untundui to narua susah sia umpengkulai mintu penggauran melo. Apada mupatame surat tu mai baine balu mengura belanna yanna saemo kamorayanna tu sisalanna Kristu la moraimi kemuane. Sia narua ukungan belanna ulendai pangallu dolona. Sia randuk polek pa umpo pak biasa kalena tukunan sia ulelei banua. Apa tangnya kumua tukunan mana sangadinna pa ulelianan duka sia umpatang makrundunan tau sia unulelian apa tang patok di pokada. Ia moto yatu diongna penangku la kemuane nasang tumai baine balu mengurah. Sia lama dadian tau sia ungkari tutu itu lanna banuanna sia daan na benni lalan pak posangan tu wali lananai umpalele bekoki. Belanna inang denba tu pira-pira tau sepang mo unturu diata bulituk. Ia kesusinna misa baine mak patongan den baine balu diora punna ialah natundui. Da na pamatana itu kombongan anna bele kombongan untundui tumai baine balutongan. Amin. Ya tu pak pasanta di pakondi lan misa panguluan kada yang mutu dikuo empokadai pa kaboroi. Siulu tu di pakaboro lan pong Yesu ia tu puang talu sang buah banang. Ia mo puang tontong me pasakke me taranak sia me saladan kello ke bongi. Kamatotoran katuan ondong pika salamaran mintu na to mendari tanda kamamasyanna lako mintu panampana. Ia du kamo polek to ia tu mintu to umpatongan ni manasa la tontong tuo lan penanna sia tang kakek dekna tu pak kaboro sia kasia lamasean misa anna misa. Susituna pak pakilalan Paulus kumua mintu to mak patongan si patu la tuo susi Yesu tu tontong umpapayan pak kaboro lako mintu tau. Ondonganna lako totang pakule pia biung sia baine balu. Ia siari na pokade Paulus tu yan nate belanna yatu to balu attu yato lendu ia maparri na katuanna. Tang silolongan tumai na paralunna na to lepito tuo misa-misa. Ia matona makada tu Paulus na kuwa kasiri itu mintu baine balu. Batonan na kumuayan na den na pami da mi kandemisay siya da mi bunyan ni tutosenga sanga din na pakaboro itu baine balutongan. Sitongan na yatu na sanga Paulus diona baine balutongan tae na yaman na tu to baine balu. Apa mintu tolan kapuuduran tang dia masaki tumangi sialan na agan mabanda.
Napa kilalaki puang ulan duit Paulus la tontong tuo si angkaran si tueli masih pakaboro susi Yesu mangka pakaboro ki. Si ulu ti pakaboro lan pong Yesu. Si patu la tapalan penaku mua. Nasuaki puang mentama lan telino. La mendadi arang lan kamalilinan. Parakai to masaki sia masai to kapuduran. Puda padanta torrotolino na otonni kama parisan sia kapusakan tu si patu ditolongi sia diben patulungan dikuaan na sadingan duka itu arang na Kristus kumua iamo arang tu dinayung kabutui kama rampasan sia kama tanan katuan. Amin. Ta masambayang. Kure sumangat tu kadami mangkadi parampo lako kami taumi ya mo kada tu kikana sai laum pabattakan mengkaola mati di kalemi ondong piraka laum papayan nitu mamasemi lako padangki mak rupa tau tulan batu marasan nunolai mak rupa-rupa agan mabanda belanna na otonni kama parisan sia kapusakan. Apa tontong siaki kana sai kumua payan tu mamasemi sia taerami bela sa biangan taumi. Sia mak dinduka kan mi pake mendari saruran pak kaboromi lako padangki tolino. O ambek mama selan suruga pagarri tu salah budangki. Lan sangan napong Yesu yamo puang sia otok na kasalamaranki kirampo masambayang. Amin.